دمجمێر شەش بە دەما هەولێرە دەم باش تەماشاوەران هێژا گەشتەکەن و جنوچیان ئێزلاڤ عەبدۆزی جوارە پێشکەش بکەم دەدەستپێکێکی فەرمۆن سەرموچە. گامیران حاجۆ سەرۆکێ کۆمیتەیە پەیوەندیên derveya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got pêşa roja rejîma Esed di Sûriyê de tune ye. PYD piştî bi hezaran qurbanî dixwaze rejîmê vegerîne Rojavayê Kurdistanê. Serokê Nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Herêma Kurdistanê dibêje pêşa roja navçeyan Rojavayê Kurdistanê ne diyar e. Bi hewla PYD bi rejîmê re veger bo hembê de nedanûstandine. سیناریۆیە نەخشەرەیە سووریەیە نو لەسەر خاکێ هەن بە هەن سەر ئاو دبە. ڕێخستنا داعش یا تۆرۆریست 18 گوند لە باشوورێ سووریە کۆنترۆل کردن. جارەکەدن دەم باشە چەکدارن PYD ئەندامێ پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا و ئەندامێ سەرۆکاتیە یەکێتیە خوێندەوان و جوانە دیموکراتی کوردستان ڕۆژاوا دەهام عوسمان سەربەست بەردان. دەهام عوسمان نەهێوێ هەیوێدا لە گوندێک کە لە هێژە ئالێ گروپێک چەکدار بەسەر PYD بەهاتوو گرتن. هەردەم و دەمێکە چەکدارن PYD ئەندام و ئالیگر و سەرکردەین ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریا بین چاو دکن و دگرن کۆتان هابێدەهان سەرکردەین ئەنە کەسێ دە زیندانێن PYD دەگرتینە. ئەندامێ پۆلیت بیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند کۆ رێژیم و PYD ڕۆژا ڕۆژ دە بهەورەنە و رێژیمێ دەبەرێن کوردستانە سووریا ڕادەستی PYD کرد اونها دخوازه وگرینه و تا تشتکی نونینه. کامیران حاج و اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اروها سروک کمیته پیوندین درو یا انجمن اجتماعی کرد سوریه داخلیانه که دیار کرد که PYD آمده به مرجع دانستاندن رژیم سوریه را بکه لبمر بدهان مرجان داتینه. حاج و هروها پرسیار ج PYD کرو گوت مگلو هجاب و اوقاز قربانی جملت کرد دین دبر وان باجارانده و پشتر را دستی رژیم بکن. اره درباری داخلیانی سرکردین PYD با دانستاندن به رژیم رول درخواستنا جوینان و بحث دیالوگ که سوری نوری بریمو سروک نونراتی انجمن اجتماعی کرد سوریه با ارکه گوت او یک نه دیالوگ و دانستاندن ل او یک وگرا PYD با هم بیزار رژیمیه. روشا روجاوای کردستان جی نخویایه ودی چهات سر عفرینه یعنی مروف نکاره متفائل به پاشاروزک باش كاوي تشل كوباني وجزيرة وري خاصة بطيبتي بشتي أو هلوستي PYD أو يكو دست بالرادست كرني هرمي كردستان يان روجاواي كردستان رادست كرنا روجاواي كردستان بو رجيمي دبن حجتي ولا كونغرا دكن و كونغرك للطبقة كرن يك عن عيسى كرن حوار سوري أو أن حوار سوري أو الارتماء إلى حضن النظام وشكل كيدن نافا كيدن ليدنن و دفج تفدم بردن و تفج كانتونا بردن كانتون مانتون او خوني شهيده همول عرضه دمينه و خارادستي رژيمه بكن و جاوي كردستان رادستي رژيمه درباري جبين و الهفكرين روسي امريكي جاليه كي و روسي تركي جاليه كي دم و پیشهاتين باشور سوریه نوری بریمو سروک نونراتی انجمن اجتماعی کرد سوریه دلیدوانه که دجبو ارکه گوت سوریه برو پارکرین آنگو محاسسه بریا چاره سریا لشکری و دیچه براستی اف پیشورچونه لوا داویه روشا سوریا داده بن گلک سیگنال دادن کو دست به محاصصه دولیه و اقلیمیه ناف سوریا دابویه یعنی روشا سوریا بره معقد بوی نها بتر معقده دوري روسي دوري أمريكي حتى دوري إسرائيلي شخو دوري تركيا وإيران تيدا هيا وبرفا على الأغلب يعني إما وك أنجمنا اجتماعية كردي ما حز ذكر شارة سرية سياسي ببن وبرا سوريا ديمقراطي وفيدرالي بي لي خويايا دو خويا محاصصة شيد بي برا حلول عسكري دارن تشتيل درعا بويا تشتيل عفريني بويا تشتيكو ممكن الإدلبة ببي تشتيكو ممكن الجزيرة ببي باور بك يعني تشتن هنا باشاروجك برا عسكرة الحلول داري إجا نخويايا برا سوريا الكويا
روزنامه الوطنیان نزدیک رژیم سوریه راگهاند که انجمن من به جیا لشکری ددان و سندنانده جبو را دستکرنا باجار ج رژیم اسد را بهتر پیزانین في راپورتی ده. پشتی بانگا انجمن من به جیا لشکریج بو وگرا رژیم سوریه جبو باجار وان روزنامه الوطن راپورتک بلاف کرد تیده بحثا هرگولین وگرا باجار جبو رژیم سوریه. در راپورتا گو روزنامه الوطن یا گونیزیکی حکومت سوریه بلاف کریه دبیجه گو چکدارین پیده درگه گونده عون الدادات یه گو باجار من بج بدورین دبن کنترولا چکدارین اپوزیسیون سوریه گرده ده جبو سدم ندیار گرتن. شدرکی سرکرد ده انجمن من بج یا لشکری ده جل وطن را راگهاند بو گو انجمن من بج یا لشکری یا گوش آلی پیده و هاتیه دا مزراندن دخوازه باجار رادستی رژیم سوریه بکن هر وها ریکفتنا امریکی ترکی در باره نخشاری من بجه رد دکن همان جداری راگهاند گونها دانوستاندن دناورا انجمن من بج یا لشکری اونونرین رژیم سوریه در باره رادست کرنا باجارش بو رژیم تین کرن او دیار کر گو روسیا آگادارش وان دانوستاندنان را ویلگل ترکیه دانوستاندنان بکه در باره باجار من بج جالی خواه حامی اقصوی بردف که بناوه وزارت درویا ترکیه راگهاند بو گو ارمان جوان او بداوی آنینا هبونا چکدارین یه پگیل من بجه بگشتی و بالکشاند گو دورین هفوشت ین ترکی امریکی دناورا دورین مرتالا فرات و من بجه ده بردوامن و گوت گو ارمان جا داوی جوه که درخستنا چکدارین یه پگیش باجاره. افدانو ساندنن دناورا پیده و رژیم سوریه تین ددمکه ده گوتانها بهتر 16 دورین ترکی امریکی هفوش لسر سینور من بجه جهجده هیوا بوری تانها هاتنه بریو برن. لگوری ریکفتنا نخشاریا من بجه گوته ده امریکا و ترکیه لسر درخستنا چکدارن پیده جباجار من بج و دامزراندنا انجومنه که خوجهی جبو بریو برنا باجار لحف کرن. وزیر درویه امریکا بهفشان خوی روسی را روشا سوریه گنگشه کرنده وزارت درویه روسیا داخویانی یک بلاف کرد و تیده هاتیه گو هر دو وزیر درویه لاوروف و بومبیو چاوانیا گاندن آلیکارین مرووی جبو سوریه بریا پیوندیا تلیفونی ده گوتو بشکرن. وزیر درویه روسیه بهفشان خوره امریکی کریزا سوریه و چاوانیا ریدان جبو گاندن آلیکارین مرووی جبو سوریه گنگشه کرن. دو روزا شمیه وزارت درویه روسیه داخویانی یک بلاف کرد و تیده هاتیه که سرگی لاوروف وزیر درویه روسیه بریا پیوندیا تلفنی به هفشان خوی امریکی مایک بومبیو وزیر درویه امریکا هجمارک جدوسین گریدای به هر دو ولاتان و گوتو بیش کرن. داخویانی وزارت درویه روسیه هاتیه کمجارا چاوانی هفکاری و گهاندن آلیکارین مرووی جبو سوریه یک جمجارین کنافور هر دو وزیران ده هاتیه زمان. لگور داخویانی وزارت درویه روسیه که هجمارک جدوسین گرینگ هاتنه گوتو بیش کرن. و بطایبت پیشروج هر دو ولاتان پشتی هفدیتنا هر دو سروکن روسیا ولادیمیر پوتین و سروک امریکا دونالد ترامپ دولتکای هلسینکی یا کو هفته بوری هاتبول درخستن. هر دو داخویانی وزارت ده هاتیه که او پیوندی لسر داخواز امریکا هاتبول پیکانین. دهمان روزیده سروک روسیه ولادیمیر پوتین بریا پیوندیا تلفنی به سروک فرانسه ایمانوئل ماکرون کریزا سوریه گنگشه کربون. او یک بریا داخویانی که کرملین روسیه هات تکس کرن. او گهدانه که طایبت با عالیه گهاندن مرووی جبو سوریه هات کرن. و جیبجی کرنا دست پیشخری فرانسی و روسی یا هفبش. لگور جداران که وزارت درویه روسیه دریا بلافرخانه شاتور یا فرانسی 44 تن جالیکارین مرووی گهاندن بلافرخانه حمیمیم یا روسیه. الاتین بجار طبق الگوندوار رقای خونیشاندان اکلدیجی چکدارین پیده لدار خستن دوی خونیشاندانی ده خونیشاندران دا خواز آزادی و هلوشاندن رژیم و سزادان سروک رژیم بشار الاسد کرن اروها هولن در وصفون ارتش رژیم جبو باجار یان هماهنگیلگر رژیم رد کرن لتا خار میلا البجار رقاجی پیده به گلیان ایریشی خونیشاندان که کرن کوته ده خونیشاندران کریارین پیده و لشکریاوی یان چاری شرمزار دکرن. جار گورن بکوم لباشور گریسپی هاتن دیتن تدا ترمی بصدان چکدارن بسر رژیم اسد و هنه مال پراباسی نیوز بلاف کریا و چکدارن بسر پیده و لباشور گریسپی الباشارو که عین عیسا چار گورن بکوم دیتنه تدا ترمی بهتر جه 306 چکدار رژیم اسد دیتنه او جی پیشی کو چکدارن رخصنا داعش یا تروریست بسر بنگاه لواء نوتوسیان یا لشکری یا بسر رژیم اسد و لباجارو که عین عیسا ده گرتبون کود انجام ده چکدارن رژیم اسد همو بکوم یجالی داعش و هاتبون کشتن و لسر چار گورم بکوم بلاف کربون.
راپورتا روزنامه یعنی شفق د درباري رادستکردنا باجار حلب جبو ترکیه دنگ ودانه کمزن بدسخوا آنی و گلک سیناریوی نخشره سوریا نو اشکره دکه بهتر هرگلی امید وی راپورت ده تماشا بکن. راپورتا روزنامه یعنی شفق یا ترکیه گوته در راگهاندی که حاضری جبو رادستکردنا بارزگاه حلب جبو ترکیه تکرن دنگ ودانه که مزن لسر است سیاسی درست کرد. گلک آلیان لگل کساتین سیاسی و آبوری او هول وکو گاوه که پرگرنگ د دیروکا شورش سوریا که 7 سال در باز کرنه که پس ناویج و گاویره به شورش که سربخواه پسن کرن. پارزگار حلب یه بری عبدالرحمن ددم ده لیدوانه که روزنامه‌وانی ده دبیجه اگر هاتو ترکیه حلب بری وبر و گوهرتنین مزن ده درباره وگرا پنابرین سوری ده بین انجام دان که تی پیش بینی کرن که بهتر جه 3 میلیون پنابر سوری وگرا حلبه و گاوا یکی و بهتر جه 1.5 میلیون جه پنابرین سوری وگرن حلبه. جالی خواه سروک هفبندی آبوری آنگو المنتدى الاقتصادی تمام البارودی دبیجه ریوبرنا ترکیه جبو باجار حلبه و گوهرتنک آبوری لسر آست روشحالاتا ناوین درست بکه و سرباردکه که ترکیه و بکاره 3 میلیارد دلار امریکی ده حلبه ده و برهنان بکه و او یک و باندوره که مزن و اکتیو لسر وگر جیان جبو حلبه بکه. جالی خواه سروک انجمن خوجهی حلبه بره بریتا حاجی دبیجه کورین کومالاتی و مروواتی و آبورین رژیم اسد لحلبه نمانه و سربار دکه که دولتا اسد سروکاتی اوی دکه هاتی اجناف برن و تب نمای اوی نمایه. حاجی همان دمی ده دبیجه که ولات ترکیه درگه یکی جبو قرطال کرنا حلبه و اگر حلب وره رادست کرن جبو ترکیه و روپلک نو وره وکرن ده شورشا سوریده. یعنی شفق آماجه بو یکی کریه که حکومتا ترکیه لسر 3 انیان هول دده که حلبه بکه دبن ریوبریا خوده و دبیجه که حکومتا ترکیه بردوام لگل روسیا تا که باجار تل رفعته بکه دبن کنترولا خوده. ده هفدمه هولین وی لگل امریکا جبو ریوبرنا باجار منبج که مزنترین باجارین پارزگاه حلبه. هر دوی درباره ده پشتیلوتکه هلسینگی یا کدناورا سروک امریکا دونالد ترامپ و هفشانوی روسی ولادیمیر پوتین ده هاتی رودان پوتین ده کنگره که روزنامه‌وانی ده اشکره کر که لگل ترامپ مجارا وگراندنا پنابرین سوری گنگشه کریه و او یک ده دیار کرن که هولین رادست کرنا حلب جبو ترکیه اگر هیا که بکه و دواره بجی کرنه ده. جالی خواه فواد علی که اندام هفپیمانا نشتیمانی یا اپوزیسیونا سوریجه یعنی شفق ره اشکره دکه که قوناغین پیشکتی لسر آست سیاسی و لشکری ده دربار سرپرشتیا ترکیه لسر حلب و حما و ادلب هاتنا آویتن و او یک ریا سنی یا که ویج حلب و حما و ادلب وره پیک آنین پشتی والا کرنا هر دو باجاروک نوبل و زهرائه جالی گرین رژیم اسد. علی کود همان دمه ده آماجه دکه که هیوین بی و بهتر دورن دستحالات آنگو مناطق النفوذ ورن دست نشان کرن دنافبرا امریکا و ترکیه و روسیا ده لسوریه و سربار دکه که اپراسیون لشکری لحمسی و درعای و شامی و گندوارن وی مزنترین بلگه لسر دست نشان کرن دورن دستحالات و دابش کرن آوان دنافبرا روسیا و امریکا و ترکیه ده. بله تماشاگران هجا هر لسر وی بابته لسر اگر رادست کرنا باجار حلب جبو ترکیه و کو روزنامه یعنی شفق یا ترکیه اشکره کریه اروها اشکره کرنا سیناریوین نخشره سوریه یا نوش بوگو ام بهتر وی بابته گنگشه بکن نها دکتور کوا عزیزی اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لاستیدیا ارکمر آمده دکتور دمت باش به دکتور امیج نخشره سوریه یا نو دست بکن خوازم نرینا تدرباری به که بزارم نرینا تد و نخشره سوریه یا نو چرنگ براستی و پرسکی گلگ آلوزه یعنی روشا سوری هوقاس تبله هفدو بویه بحورناكم برو قارب برو نقشه کی راست بيجي توكو سياسة مدار دكتور يعني تو چه پیش بینید بله وقت شتيقو ديارة إيدي مسألة سوري وك دولتك بسروري سيادة نماي بل دولتك دي مرحلة كي برشبون دي براستيجي إيدي 3-4 هريم ديار بونه جو هر هريمك هيزك يناو نتوي
سرپرشتیاریا وید که الان بیجن سويدا ودرعا وقنيطرة بيتر بن سرپرشتیاری کی بريطاني ده دمشق وحمص وحما بشكش حمص وبشكش حما وطرطوس ولاذقية اي نظام روسيا وإيران جي لاوان حلب وإدلب وجرابلس وعفرين أو مناطق عناجي تركتي دنا بله وروجهلاتي فرات جي ديارجو أمريكي بجدي لسر ساكنين وخصنا بندرسيخوا براستي من باور نذكر جو سوري بفي شكلي عم بيجن ديموغرافياوي ورقو هرتن بشكل فظيع يعني بشتي او دو باجاري جو هاتن فالا كرنج الشيعة كفرية فوعة وكفرية بله وقت ديار كرنجي نبلو زهرجي بين فالا كرن يعني او ديار فصلك طائفي فصلك طائفي شيء سوريا ده يدي سنة وعلوي سنة وشيعة نما كرن القليل كتير بيجي باش دكتور يعني دي زما بوريدا دهات پیش بینی کرن کو سوریه ببه سی پرچه دورک ج سنیارا ورا دست نشان کرن دورک ج رژیم را و دورک کردان يعني دکارن بیجن ایرو او یک کتیواری بجی کرنه ده یان جهین دم نهاتی درباری پرچه کرنا سوریه بشتي كفرية فوع بهور كي من هرتش بهور دكم جوجل سوري ببه يعني براستي برشبونكي اشكال بويه جو بوك منطقه زبداني او مناطق نافالا كرنج السنه والشيعي او ميليشيات الشيعيين ونشتجي كرن بشترى كفرية وفوعة ونبل وزهرة وأفانجي منطقة السنة تهجير بكم بالور نشتجي بكم يعني إدي سوري بوي وك حالاك عراق بري يعني مدكارم بيجن يعني باش دكتور يعني اگر هيا كو نافجان روجاوای كردستان راستي همان چارنویسا در عای وریانا سر مثلا كردي دي كردستان سوري بخبو دو پرچه بخوازن نخوازن كردستان سوري بو دو پرچه يعني بين پرچه روجهلاتي فرات وروج آواي فرات روج آواي فرات دي بندستي تركيا ده وروجهلات جي بندستي أمريكا ده و بي دي بير الجور تيخ يعني كرن الجور خندنا من يعني وجور روساجي ديار كر وقتجو قفتجو ب لشكرين درعار كرن بوان قوت قوم شو وشيرت دكن نصيحات دكن نشن ادلب لفرب مينن تسوية وضع يعني وضعي خوش على السر بكن بالرجيم قدنا ولا أمي بتشن ادلب نافع عليه خو قول الله قو أمون نصيحات دكن ونشن قلت ما برجو يكي مهانها أميل ادلب خن يعني بالحرف الواحد فتشتكي يقول لك مازنتي برأيها من مجازري يقول سوري بون يقول لك فظيع ومزنن بس او تشتكي ادلب برأيها من الشخصي أصدقائي مش قشها مستر جبرتش أفا 4 سال تقريبا حمو تريروستي الدنيا جوجل سوري بون قش كوم كرنو اني درعه ودرعه كرنوك حظيراك دوراي قرتي بل دوراي مغلقه يعني ناهل ضرباتي تركي بفن والبنيجي نظام آلية نيجي يبقيبو ف حمو تيرورستين سوري وتيرورستين جهاني قش انينا خصنا ادلب بري ادلب نفوسي خو حفصة حزار بو انا 6 مليون يعني 2 مليون و6 حزار اوانيكو قش مسلح صد ودفصيل مسلحا معنا او مالباطي اخوه فهر فصيلك جي اي دولتك ايه ايدي حمود خازن جوان تيروريستان خلاص ف بيجم ممكن سيناريوهاتنا هنا يعني حلبي تسليمي تركيا بكم وتركي وقو شعبي خوش زبداني وريف دمشق قرد او يقولوا شعبي خوش ادلب جي بقره
باش دكتور هر درباري راد دەستکردنە باژارێ حەلەبێژ بۆ تورکیا وەکو نهات راپۆرتا مەژی دەهات ڕۆژنامەیە تورکی ینی شەفق قەشکەرە کرد کۆ نها حاضری تێکردنج بۆ ڕادستکردنە باژارێ حەلەبێژ بۆ تورکیا باش دکتۆر ینی ئەگەر هەیە کۆ باژارێ حەلەبێ تێکە بن کۆنتترۆلا تورکیەدا و ئەگەر کەدم کۆنتترۆلا وێدا دەریناتەدا وێ تا چرادەیەک وێ باندۆرا وێ لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی هەبێ ئیدی مگوت ڕۆژاوای کوردستانی دبەشە بەشێک تورکیە ji بۆ باژارێ يعني بەشێک بن دەستێ تورکیا مایا بن دەستێ تورکیە حەلە بکەوی یان نەکەوی عفرین و باب و تل رفعت و تل حاصل و تل عرن و مناطقی کوردی گشتێک بن دەستێ ترکا عفرین و ئەوانە فحەلەب جی تێکەوێ برأيي من تركي محتلك ثابته يعني مؤكرة مؤقتة ونبي رأي روسيا وأمريكا ودوام باب احتواء مزدوج يعني روسيا جي وأمريكا جي تخوازن إيراني سوري درخين فجبر فيك رولك مصدر بدنا تركي رولك مصدر لتركي سوريا تشبك الصراحة صعبة ضعيف كرنا رولا إيراني فدانا حلبي جبو تركي وبرأيي من تأثيرك يقول لك مازنها بسر نفوذي إيراني باش يعني هر باش دكتور هر السربي خالي أمريكا بردوام هول ديزا كو هبون وهجمونا إيراني سوريا دا كان بكلا بشتي لوتكايا هلسنجي قلنا برا بوتين ودونالد ترامب هات انجام دان هجمون رولا إيراني زيادة تربو سدم جيتشي أصبح هناك مجموعة زيادة تربو هاجر جوهات وجي أنها زيادة تربو هنا كارماني جو بك مجاجر فكرية ل بقشتي إسرائيل وروسيا وأمريكا إيدي دجي هبونا إيراني دي منطقة سوريا وبشكل عراقي يعني بدين أحداث باشوري عراقي كتشيد من البصرة وناصرية ونجف شورشك دجي خميني شورشك دجي شيعيتي شورشك دجي أحزاب الشيعي أو تشيد أويك دو أو تشتاقوا سوري تشيد أو لخصتنا إسرائيل معسكرات إيرانية وشعقرتنا روسيا جبوان أو شيء ديارجو مرحلة كانوا تسببوي وصاروك وزير إسرائيل بنيامين نتنياهو شو روسيا اتفاق بروسيا كرنا صار مثلا كيماني 8 كيلومتر دور كرنا إيران سينوري سوري وك خطوة كم خطوة دوم تجار قبول لكن هبونك عسكري روسي اجي هبونك بردوام اسرائيلي لسوريا سبيقوا بفتره تعمير سوريا واواكرنا ابوريا سوري وهنا ايران يعني بيتر اسرائيل جي خو حاضرت كيش بو عمليه سلام بسوريا ذكرنا علاقاتين دبلوماسيه واقتصاديه بدور صفقه القرن هي باش او صفقه القرن ازبيجن خاصه مازال ايران باش ما مسا يعني نها قال لك سيناريو لسرخة سوريا تشيد بن لقوري ناريناتا كيجان سيناريو بهتر ولسوريا بسركبه يا تركي سيناريو تركيا يا أمريكا يا روسيا وجهة كردان ادنابام بروجيان ده والكويدري بالقوري ناريناتا والله قال لك قال لك يعني براسي ما يعني هردم فكره ما هبونا ما بيروريا ما هر او مسألة وك شاشاك برجع ما يتم يعني برأيي من أنا داعش منطقة دمشق وحمص وحما وتدمر دير الزور وشرق الفرات خلاص بي معي جبهة النصرة وفتح الشام وأنا وقش منطقة إدلب مان برأيي من أو شرك برمزن لديجي إدلب بيكرن نظام والروس أو اللي بدن تركيا وشعبي خو بكرن مقابلي فينايا حلبي تسليمين تركيا بكن ومنطقة نفوذي ما زلني تركي تيتشبه أمريكي و خو شرق الفرات تثبيت بكن والروس جواد منطقة غربية وشامية خو تثبيت بكن وبشتي داويبونا شر إدلب قصد بيجم دتاليا صاليدة
دوما سيما بردوام بك خلاص بيشتي وي حل سياسي حل سياسي او يدي ماده 22 بيجي شهر بتنفيذ كرن جنيفي روني ويدي مشروع دستور بدست بكرن وجمعيه وطنيه بآفا كرن ورشنوس هذا دستور بيساندن حكومه مؤقت شي بب ودست بحلا سياسي بب دفرد از بيجم جبو كردان ويتشني تاريخي بين قبول كرن باش وك دكتور ماف الدستور ده ضامن به ضامن يفي دستوري جيب دولة روسيا وامريكا واوروبا والامم المتحده به او حقوق كردان سركي اساسي تدبين تثبيت كرن جبركو دكتور هر لسر قوتنا تا هن آلي دبيجن كونها برجاندية أمريكا لقل كردانة لقل وان هي ودبيش روجة دجي وما فكي جبو كردان سوريا ده دسوا يعني مدكارن بيجي بيدا بكن جبوان قولي نرينا تا أبيك تا شرا دي راسياوي هي يانجي أقراوي هي براسي يعني اگر هزاره سالان کرد به شانس بون به دوست بون لی پشتی 1011 براستی حرکی نه 1011 جانم بجن 1991 شکر سنه عراقی بود دست به بو او بریارا 688 و خطا 36 گو دیار کنش بو کردان ایدی دوست کردان زورن دولت زلهزن مصلحتك غربي حقيقي يعني برجموندية كي راستقينة روج آفا روجلاتي أوروبا وأمريكا هي الكردستاني جو دولتك كردي تشيف يعني قواريك كردي تشيف مؤثر به جبوها وسنجيا هيس يعني توازن القوى عاد دوا بيروشا إسرائيل ورجو هرتن بقوة دولتك طبيعي دولتك بسيادة معترف دولتي دار ودبيجو دولتك حليف جفي دولتي جورشيل يعني دبي او دولتي دورة اسرائيل قال لك لاواز قال لك زعيف بس خطر يصير بشكل ودولتك ديجي شبه جو اوجي دجمني واسرائيل مشترك بهم دجمن مشترك يعني مصالح مشترك بهم فبالتالي ازبيجم دبي شروج هذا وروشا كردا قال لك باش مصلحه اسرائيل مصلحة أمريكا مصلحة روسيا مصلحة أمريكا واتحاد أوروبي كرد ودي قوارب يعني. روسيا بترجم مهمة روسيا إيدي دبي دولتك زلهيزي جهاني بري سلاح دولتك زلهيز بس اقتصاديا قال لك الباشا إيدي بيشتي هات السوري واقتصادها بيش فتشو وقتاقو بي قوارا او بيجن منطقه خدر كفي برامبري و ايران وتركيا هردو دولت منافسه رئيسينا نهي لنجو روسيا الشرق الاوسط ده والشرق الجمهوريات الشرقيه بقوتك اقتصادي مزن باش دكتور فجبر فيك هردو دولتان جي قضيه كرديه يعني مصلحات روسي جي قال لك بقضيه كرديه بقريداي جبر عالم بناوي جبر قد يعني بفد دولتك نبس عسكري دولتك زليز اقتصادي ودبلوماسي يجي تاثير خوي سياسي يجي بفد دولتك باش دكتور قال لك دنجن هذا دبجا اگر سوريا هات دا بشكرن دوي دميدا ويك جوان بشان وروجاواي كردستان بقرا حتى افا فراتي وهن ولات عربي جي ينجي باجار عربي جي والخو بقرا ود نافون دابا اگر افروسا اگر يعني بجدي ينجي بفعلي كتواري بجي كرني دا او يكناي واتي كو دوزا قال لي كرد هات تشبير كرن اما از قشبينهم ومسألة قشتك تشد من اصلا نافي مشروع الشرق الاوسط الجديده بروجا روجلاتنا وراسي نو وبراسيج ملامحي خياد بن يعني عراق كان جيب في دولتك دي دولتك مركزي جو بيجن طائفك يعني قومياك يعني عينك قارب يحكم بك جارك دي كنجي سوري كارب ولو دولتك مركزيه كي وقت بشار الاسد يا وقت حافظ اسد كارب يحكم بك سنيه كيان علويه كيان جي كرديه هروها يمن هروها بيجن ليبيا مصر ومشكلتين بيشا السعوديه وتين بيشا دولتين دي فجبر فيكي بروجا روجلاتنا وراسينو حمود دولتين مظن ببرشف
مقابل ويجي دولتي كي كرديان جي هناك دولتي كردي شيء نبى بلكي تقول لك برشان دولة شيء أجر جي دولة شيء نبى على الأقل فدرالية كون فدرالية كرداوي شيء باش دكتور يعني أج مصلحات نهائية نجبو باش دكتور يعني اختارج مصلحات نهائية تهنا بتشينال دوان هفکشانانده یان جی سر اف گوهرتنین ینکون حال سر خاک سوریه تکرن چه جنافچین روجاوای کردستان تگوتم دکارن بیجن دورن کم کرنا آسیشتاری یان جی دورن دبن دستلات امریکا و ترکیه ده یان جی مناطق النفوذ کوجیر تگوتن خدي للأسف الشديد يعني PKK آنينا بيدي بروج أواي كردستاني حمور ريل بيشا قد يا كردي قرتن يعني وك زي نكتاكي بيجن وك سعيد قاباري يعني جو حمو عالم جمدين سعيد قاباري جو بس قابارة جمدين سعيد يكور فأحمو عالم جفارد بين كرد أو بيهمنا كرد بل يعني تنا وكو هذالي ما دشن روسيا دشن أمريكا أودي برزقن بياغي أبو بيدي تبع ما بحصا قد يا كرديناك يعني بس بحصا براو سلاحك يعني إيه بس براو سلاح أنت تشتكي دينينا عادي أشكرت بيجن تشتكي ما مشروع كيما قومي كردينينا وأم نقومي كردين أم براتيا قلانن وأم نظام شنو أو ديري ورقاوية بن برايهم لابدو بمبارك من وإن شاء الله باش دكتور يعني اگر كدن ينجي ام احتمال كدن بسكفنا بروجي تركيا لحلبة اگر كتبن كنترول ويده لا انا قصدي سؤالاتي يعني ابنبونا منطقه منخفضه التوتر وبنبونا منطقه كرديه ابو شرق الفرات وغرب الفرات فايدا ابنا المزيد ممكن دبرشا ام برشكر باش يعني بسكفنا بروجي تركيا لحلبة ويف يك نايو وتيكو وسوريا وردا بشكرن وبمينا دفرن مناطق النفوذ ينجي دفرن دستلات الجور بروجي وقوتين يعني مناطق نفوذ منطقة يعني مرحلة كي بقناع قواصنا يعني مرحلة انتقالية أو مرحلة انتقالية شهر بين صال دوان شهر بين صال هذا ودستور بين بيساندن وهالبجاردن بين كرن وسروق بين البجاردن وبرلمان بين البجاردن هو الصالجر لازم بيشتوي دي سوريا دبوك حالة عراق يعني طبعا هر منطقة كوي نونري خواه البجيرة وبرلماني محلي هبن ودستورة سوري نودة مجلس النواب ومجلس الشيوخ هبن مجلس الشيوخ جي او مناطقي هر شهر مناطقي ديار كري يعني او نونري وان باش قبن وسوري قشتكي جي باش قبن يعني مجلس الشعب بغرفتين فدرالي بل قال لك اسباس كرم بك قلتنا ايطاليا قلتنا من ايطاليا واما وكا كرد يعني بغض النظر بيدي هاتنا بيدي وقت تشتيبقوا ما بيستن وهاتن كرن انه اصلا هاتنا وان وشكرنا يا بيجي بموافقات روسي امريكي بو وامكار انين عقد ديوان خلاص الباني رجيم يجي خلاص بويا البا روسيا وامريكا جي خلاص بويا يعني او بفن حزبك نورمال حزبك عادي او يبقى تيكم نافجي شا سوري وحلبون ميليشيات نامين ام بهيفينا جنهاو بيما دي كرد كاربن تشتكي بو خبكن ورخنك مني قال لك مازن سركردين انا كسي وبدا كسي براستي جي افتراهاني الدنيا يجي بلا بويا كردرن برجيم مفاوضات كانوا كرد حوار كردي سوري تشيكرن وكرد يعني انها ندنكرنا ما هشتنقو بيدي ويا بيجيو تفدمو ضرار ومرار وانا جيب انه نريما بنافي ما مفاوضات كانوا امجي دنقنا بله قال لك سپاس جبو دكتور كاو عزيزي اندامي كوميتي نافنديا بارتي ديمقراطا كردستان سوريا كوت ايرو میوان سیدار که بزرگ سپاس جبو آمده بونتا سپاس اجانسا نوویستی یا روسی بلاف کر که شانده یا کانون ناراتیا رژیم سوریه دگرای کم یا کنگرسو چی درباری چارەسەریya پرزگریکا لسوریه کربو و دیسان ها همان شاند به ناراتیا رژیم لکنگرسو چی به کوبریاره دداویا به مهده ورل درخستن بکه Ajansa Rusî belav kir ku şandeya konûneretiya rejima Sûriyê digera yekem ya Kongreyê Sûçî de derbarê çareseriya pirsgirêka Sûriyê kiribû wê dîsa niha heman şande
بەشداریت کۆنگرەیە سوچیدا و بریارە دەداویە vê mehê de were darxistin bike. Li ser zarê jêdereke taybet, Ajansa Novistiya Rûsî şemiyê êvarî belav kir ku wê şandeya qûnûnaretiya rejima Sûriyê kir di gera yekem ya Kongreyê Sûçî de derbarê çareseriya pirsgirêka Sûriyê wê dîsa niha heman şanda nûneretiya rejima Esed li Kongreyê Sûçî li gorî Asîtanayê be ku biryara di siyê vê mehê de beşdariyê tê de bike. Şandeya rejima Sûriyê di hevdîtinên dawî de li Sûçî û Asîtanayê her yek jê şandiyê rejima Sûriyê yê herdem li netewên yekgirtî Beşar el-Ceferî ku serokatiya şandeyê kir û rawêjkarê wezîrê derveyê rejimê Ahmed Arnûs, konsulê rejimê li Mosko Riyad Haddad û endamê Encumena Gel a rejimê Ango Meclis eş-Şeab Parêzer Ahmed el-Kizberî û her du diplomatkarên rejimê Heyder Alî Ahmed û Usama Alî û endamê ofîsa wezîrê derve Emced İsa serbarî fermandeyekî ewlehî û du fermandeyên nûneretiya saziya leşkerî ya rejima Sûriyê wêl xwe bigire. Wezareta Derveya Rûsyê di dawiya mehaborî de ragihand bû ku wê civîna bê li gorî Asîtanayê derbarê Sûriyê wê li Sûçiya Rûsî were darxistin ku di siyê mehê de pêşwaziya Kongreyê Danûstandinên Niştimanî yên Sûrî kiribû wê di sî û yekê vê mehê de jî kongir were darxistin. اندام دسته دانو سندکاریا سوریه حواس عقید دلیدوانک تایبت دجبو آرکرا گهاند و جاره دیدانو سندرین اصان الباجار سوچه روسیه و بیل دارخستن و تنه نونرین گروپین چکدار و شاندار رژیم ویلهف بجوین هروسا عقید اشکرکر که انجمنا نشتیمانیا کرد لسوریه انکسید و جواتا استانا ده بجدار نابه جبر کنونرین ویه لشکری بریان هاجی لاستانا بجدار نبوبو بالمجلس اف جفات يعني جفاتي وا جروبين جقدار بريجيم يعني بيتر تتزاني سر مسألة سكنانا شر تسكنن ومجلس جي تزاني مسألة لشكري نناف يعني خواتيكنا غيش دسبيكي حتى انا خواتيكني مسألة لشكرينا سوتشي في جاري نفس أسيتانا بس جهات يقولن يعني أو خلك الأسيتانا حاضر بو والسوتشي حاضر ببن بس تاني مسألة قورتنا جيج أسيتانا تشد سوتشي يعني أو نوناري وا جروبين جقدار وحاضر ببن هر وها نوناري ريجيمي وحاضر ببن وتركو روس وإيراني تيدا حاضر درجة ومسألة أنجمان حاضرة وأنجمان أو حاضر نابێت واجب. ان راپورت مدیای اشکره کرن که ترکیه روپلک جه هجمار خال پیته بناوی روپلا سپیر بو چاره سریه لإدلب درباری داویترین چاره لدورا کم کرن آست شریا چاران رادستی روسیه کریه. پشتی وکشانا چکدارن بسر اپوزیسیون سوریه و جباشور روجاوای سوریه رخصنا داعش 18 گند کنترل کرن لجیر بمباران کتوند جالی روسیا و رژیم اسد و مالپراک بلاف کریه که رژیم اسد و روسیا ایریشن اسمانی لسر بنگهن رخصنا داعش لباشور روجاوای سوریه لسر سینور اردنه و جولان تونتر دکه ده هفدمی کنترل کرنا چکدارن داعش 18 گندان لگولا یرموک ده لسر سینور اردنه و اسرائیل. هزن روسی لبنگاه حميميم د بالافرن به بالافروان آنینا خوار دما کو دخواستن ایریش بنگاه روسیه بکن اجانسا که روسی را گهاند کو ارتشا روسیه لبنگاه حميميم لسوریه راستی دو ایریشن اسمانی جالی دو بالافرن به بالافروان وهات د انجام ده هزن روسی او هر دو بالافر آنی بون خواره. هزن امریکی لسوریا زندان کمزن لباجار رقایا واکر لگوری اجانس آنادول کو اف زندان لاباهی ککبن لناوندا باجارو که عین عیسی الباشور رقایا هاتو بو آواکرن کو بریان ها دبستان بو لینها هاتنو کرن و برفره کرن جبو و حواندنا گرتین رخصنا داعشه لگوری زانیاریان کو کارمندن دی زندان ده همو امریکین و بنهینی جی کار دکن هروها هات دیار کرن کو اف گرتگه تایبته به اندام رخصنا داعش ین بیانی و پرانیاوان سرکردن در رخصنا داعش ده.
عندك جدران راگهاندن کو اسرائیل در دوره هیصد کارمندان رخصتن الخوذ البيضاء در باسی اسرائیل کر پیشتر جبو ولات اردن هاتن بگهستن لگوری مدیای اسرائیلی کو جیانا وان کارمندان د مطرسیه دبو جبر پیشکترین رژیم سوریه لدبر حوران تکسکر کو اویک لسر دخواز امریکا ولات اروپای هاته کرن اردن جی جالی خبر راگهاند کو وان لسر در باسونه هیصد کارمندان رخصتن الخوذ البيضاء جبو ولات خو اری کرو دیار کر کو اف کارمند و لولات بريطانيا والمانيا وكندا بجيه ببن پلیس ترکیه دو چلو دو کوچبرین نیاسایی د دریای ایجاد گرتن او جید دم هولاوان ده کوبری خوبدن گراون یونانستانی لگوری اجانس آنادولیا ترکی کو پاسوان دریایی او کوچبر د بلمک ددیتن برانبری براون کوش اداسی ین بسر ولایت ایدن یا ترکی و لروج آوای وی ولاتی لگوری جدران کو او کوچبر هجماره که هلگر ناسنامه سوریه ناوان ده هبون و پاسوان سینوران او رادستی ریوبریا کوچ و کوچبران یاوی ولاتی کرن سكردن روجاوای کردستان لیزانینگهن فرانسا و آلمانیا و مصر عربی با برنامه دکترا بدستخوا خستن رخصتنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لسر روپلا خویا یا فیسبوک ناوین هرسی خوندوانان بلاف کر هرسی خلک هریما جزیره روجاوای کردستانی نه ناوین وانجی اون آل حسین 34 سالی خلک باجار عموده دکترا د فیزیا د لیزانینگه فرانسا بدستخوا خست آرین علی 34 سالی اوجی جعموده دکترا دیزانیزده لیزانینگه آلمانیا به دست خواه خست ریبر خلف 34 سالی خلک باجار قامشلویه دکترا دشوناواران ده لیزانینگه مصر عربی به دست خواه خست دیزانین که هر سی خوندوانان دهمان هیوا هفتان ده سال 2018 ده با برنامه به دست خواه خسته بله تماشاوان هجاب و یکم گشتن داویا نوچه این خواهد دوباره سر نوچه گامیران حاجو سروک کمیته پیوندین دربای انجمن اجتماعی کرد سوریه گوت پیش روزا رژیم اسد سوریه دستونه پیده پشتی به هزاران قربانی دخواز رژیم و گرین روزآوای کردستانی سروک نونراتی انجمن اجتماعی کرد لحرم کردستان دبیجه پیش روزا نفشیان روزآوای کردستان ندیاره و حول پیده رژیم را و گرب و حمبیده ندانستاندنه سیناریوی نقشه‌رای سوریه نو لسر خاکی هن به هن سر آب دبه. رخصنا داعش یا تروریست 18 گند لباشور سوریه کنترل کرن. به آلیکاری تیم آرکی گشتان و چند جواره ها ده پیشکش کرد. هر شاد بختار.